Haka jingele ka jongka 9th Men's and 5th Women's IBFF National Blind Football Tournament arhajar arpusan ka jila Meghalaya kala yo panra ya ka nam jingjob da ka bala penrem ya ka jila Uttarakhand da shikol lanon. Barika goal athap do first Asian para player jongka jila Meghalaya Klingson di Marak. और चारों यहाँ खड़े ये मेघालय ये शिखा शिखा भूख नहीं लग रही Ih, marui keri. Tersiu au nih, tiang kelak. Nam yong tha pra na du ulung Shillong ina ran gawa chen hanong kendo iun pa bang ha kiwa ku ki krem ku bon ki chat ha pa wa ku nong shong ka